Milli duygularını uyanır. Tataristan Kim Tatarca söyleşin. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye'den kalında ya o bir Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları, Tatar yazmaları. Tarix fənindən professor dərəcəsinə erişkən Yolay Şamiloğlu Nyu-Yorkda doğan. Бүгінгі күндә Amerikanın Wisconsin ştatınдағы Dövlət Universitetində işləyir. İş boyunca adına sayın kazanqa şaltaratam. Men New York bilen tügül kübürək kazan bilen ilim tədəmin. Yıraqta ғымыр etsəm də, көңілім білән Qozanda деп әйтергә яратучы Yolay Şamil oğlanın әтисенең нәселҗепләре Башкортстаннан, әнисенең ата-бабалары Көнзыягыннан. Әтисенең тулы исеме Зөфәр Әхтәмов, ул 2нче Дөнья сугышы вакытында әсирлеккә эләгә. Шунда үзен Мин Мөхәммәд Шамил оглы төрек милләтеннән дип күрсәтә. Төркиядә яши һәм соңыннан исә гаиләсе белән Америка барып урнаша. Тарихи чын барлыкны язып, халыкка җиткерергә тырышучы Yolay Şamil oğlu Amerika һәм Татарстан китапханәләрендәге чыганакларга таянып эширде. Rusya Müslümanları turunda kıskaça bir kitabım var. O yakında Rusça çıkacak. Disertasyum Altın Urda'da kabile struktürüsü boyunca yakında Rusça çıkacak. Altın Urda boyunca bir kitapını uzak vakitten birle bitirirge tırışam. O İngilizce basılgandan sonra Rusça hem Tatarca da çıkacak diye boylayayım. İyi de 5000'den artık kitap var. Mesela Tatarstan'dan küp kitabını iyi getirəm. Бөтен Татар конгрессы 4нче съездының шәрәфле кунагы Yolay Şamil oğlu үз чыгышында узган гасырларда шәнек алып барган татар зыялыларының фикерләренә игътибар итәргә чакырды. Şihabettin Mercani'nin mirası neticesinde hem biz şunda cıyılganbız, hem onun bizge kaldırgan vasiyeti milli tarihimizni öğrenu. Çünkü bizning tarihimiz bizni bir-birimizge mengilikке beyleyecek. Галим безнең белән булган әңгәмәсендә чагыштырулар да китерде. Әйтик, беренче тапкыр Казанга 1989 елда кайткан була. Ул вакытта урамда татарча аралашу сирәк күренеш. Хәзер исә яшьләрнең үз ана телләрендә горурланып сөйләшүләренә шатлануын җиткерде. Мен Milli Üniversitetini bulduru boyunca proyekt yazgan idim. Hem tam min yazılgaça bulmadı ama bu Tatarstan Devlet Humanitar Fenler hem Pedagogika Üniversiteti açıldı. Hiç olmasa anda da başka işlerde de nidir faaliyet var, müsiş var. Үз ана телен әти-әнисеннән аманат буларак кабул иткән шул ук вакытта башка телләрдә дә иркен аралашучы Yolay Şamil oğlu дөнья күләмендә үз урыннарын таба алган тарихчылар белән аралашып яши. Алда да фәнни эзләнүләре нигезендә яңа басмалары дөнья күрер. Башка галимнәр кебек үк ул да дөнья буенча сибелгән татарның сакланышы хакында уйлана. Бу очракта радио, телевидение гомумән массу күләм мәгълүмат чараларының ролен айруча сызыклый. Ben Amerika'da turup da türlü Arap, Farsı, Türkiye tillerde, başka tillerde kanallarını Sputnik arkalı kürelem ama sizin stansiyanı kürelmeyeyim. Hatta elik benimce Acaryan'ın bir stansiyası var idi. Kürtlerin 2 stansiyası var. Niçin Tatarların stansiyası dünya boyu kürünmeyi? Min andi bir sorunu koyar idim. Benimce o bir kıymet bir nerse bulurga tiş tügül. İndi kileçekte bir milletin bayrağın unutuğuz, armiyasını unutuğuz. Dünya boyu telestansiyası bulmasa ol indi millet tügül. Milli duygularını uyanır. Tataristan Kim Tatarca söyleşin. Tatarlıklı sapı. Gıybetke umtulu. Tatar halkı, Tatar devletin yavadan kul Türkiye'den ya kalında o bir Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları, Tatar yazmaları.